Hakaba nikong asuman aingu nikong yublay ubalay alam yakan good news TV hakajing tray jong hakajing sakri jong ka kam jong konrat leba ka KJP na samgi hakabangaro ngadan hakanika urban mission jong ka KJP na samgi kumuwe ni sakri gibaret barkani ni kapor ka bangin yo ban yaslok hendiat kum ka devotion hakanika por bakal ngajing kerku ya pigi bapet ki basngap ya ni ka kubor ka balengkot wat na ka kubor kalong ka balengkot ni ka tin jumlai kamju pai chli ka pendap ya ka jong benta barka jing slok ni ka por ka bang ko banya karan kalong halor ka benta ka ba ngako ban kran kalong banyo e ka bor jong ka jing pentmai ngidon kam ya ka jing pentmai bor ka jong blai ka jing em ka jongi kum ki banget ba hadir mengela apdiang yu trajisu hadir mengela IT deng idon kami kajing pertamai bor haga jugem kamaman la kasngi kajungi banyo ini kajing pertamai bor minum la daga bor ladi daga jing la daga bor la jong daga education ke bangidon daga spa ke bangidon ngem la daga ta kajing sedang daga kajing pertamai bor kade na utrai jungi uji sukres kaki kasiti ke baas ki koren kalong ke basan ke dekat bakatnyo kapan kan mau yang ini mau bukan nak Chris ulong jing tahu batamai ke berim kelado nak ber ke jalong ke batamai kamu katakan ke starting point yang ki banget kum ki nombor ki jong Jesus Christ kum ki Kristan ngidon kam banya syam shay yu Jesus Christ ka jingim jangi ngidon kam mat yu ngidon kam pendam hakaman jongu ngidon kam hakijing alam kejong balai ngakran ya kane nama don bun ke banangi ke bangi khot yelde mengide kita ki banget ki babut pinong but jong Jesus Christ ngimlong kumta ngilong pon ban da khongpong bat ngidon bun ki ke bang ko ban share kendiat ko kalau ban kot ngakan mau ngaju Arab juga Dr. Ed Goran Robert Stal hantai kum counselor voluntary haki senam nuru ahjar iwe terter ngakan mau kowe gijingja ka bangarung banyak iwot banyak slok ikawe ka kamra batia armala hakapon nyobje chaneng kat bangarang slok tang sungu gijingan ya apa passage barkai ka baja kalong bangalas ngo wit ita gijingan ya barhade mangala pelong jing duai tei bapang hangta ngalami nang ta bangalam baransan rungut ki kena samla senrang ki beania hang to bat ki nong tray ki bade ki security ba ki nong tray jong karo Dr. H Corner Bastal barha mangala kli ki balai ki ani aki ong ba kini ki phabe no engi habangi dawan pet i bahai parlok jong ngong ki nama ka por khang gari nrustang nyobeje kong em ni de ban chong sa spang namar ba ini ba stom idene kitan jantia sta imdan bahia mana-mana ngong em ngaban bot ban ngapa no ita security ngai lam ki hang nupidan ki ong yon pe ti bapang idan hang tai nombak ta tang lairung ta po barabang lairung ngai kran hang ta kumdong ipan iya ka jelong jing bat ngai selok iki musim mulai alam nga ban selok bat ki bakata ka jing selok ka bang kran iki ka waina ka jing kran ngakli ki pishim me ngai senjam ban ban pentibet il de han ka kam jong trai pila ma da me ka jing kala ka bamot kia pet yang kia syong ta posuki kia pet yang kia ong kejing kelak apa buat yu kata ba hang ta ngai abanya selok barki ngai abanya keren barki ngai abanya dwai barki hadu bagi ngau thu kai kejing kelak apa buat kilali ban pule ka nya kam ka bakentang jong trai hendak ki pas ngau thu buat kejing kelak apa buat kini kilong ki ki bangi ngi syam hagi ni kisngi ki ba penjak brom hadu kata tai ki bangai kamta mega balang ke jong Jesus Christ kini kalong ke ba pen thang ni kamin sim ke jongi ke batre ka kam ke jong konrat mengilap hajaga binya slok bagi banget ni ha ben slok hambon bagi banget nomor ke babon ke banget ke 4 mat yu Jesus Christ ka jegem ke jong ki mdai bang keren makadok tim mdai bang sungu hok ya radi hendak keren ya kata ka sisya ba ngem 4 mat ngile jesa ngesem mentah ka kam jom lengi arwa special mang ngesem mentah ki babon ki benta hendra ngim pat mat yauni unong panem bat hakiji alati jong aku mu banget usakri ber jong blai mdei banga kadokti ki brio ki khamtam ki banget ki badan ya ni jing long mdei banga kadokti aku aban kran hana ka por
ba kani ka do khot ka bong da way don how Chris ulong jing tha ba thamai ke ke barim kila do no ba ke kila jalong ke ba thamai kemun ke jalong barim kim bi bandon chu ban ngi ki de bandon ke jing ja ki jing long jing em ke ba thamai na kan mau ngadon way parlok janga na mga day nong tam partai mechuwa kabangi ju tam ya ka ban la bon snam katang ka ban katang new era but way nong roi bo paunam de tang slom de tang no ri su rong roi paunam all over India ubra tam mi ki ban po Kolkata de ki bon po snam ba bon pai na po Kolkata se slong hadin mangala ada pas ke meting ali kelas 1 watt dinga banyak tam lengkap baru wang adon ka menyo iki banyarap lem hagalit gitar bat nga kan mau bringe tu khanas pang nu breu ngami tu khanas pang jong nu breu nge tu khanas pang phon jong hadin ba ngala kala nge shem yu khon jong tip bas pang nu khon jong lo khna uba ikhan ba habreu ba taf breu drug addict or alcoholic ba penkelmas nong barok ini than je mulai suntia bat hadu sikitan lam khra ki tho yu barak we sing kan do you one group yang wong praise the Lord basam ngayang tanga perkhat ngakhot yu si yang songka badu uya tho ya jing kala ka bamot ke jungo hakasngi ke di overdose wan na polai khra overdose hade mulai song shit baru boleh kuta yu lembak ka we jirwa jeng Bob Pitts it's his touch kata ka jirwa ke bo ki basipara baru i pentam hakasko jungo pedang kata ka jinglong buyo ita ka overdose hayeng kila eting lut ka bonu khna unu Islam bat kai ka baja parobi ngako bani tu ipi bawong habanga mat yu trai basem kato ka jingim janga ka baram kam dan chu kani kalong ka jing tu lengkot ya hano ka jing ja ngidon kami ka jing betmai bor ka jingim jengi bakani ka jing betmai bor ka de ka proses ka bangi di banya man ka sngi ha ka jingim jengi bangi ya pentamai ke jingim jingi ha ke jingi alti jingi man ka sngi gina ka man yet yel gina ka man pen bet yel ka jingi man la khalmat namang gidan kami ke jingi sama uji suang pi fim sim la jet nga hendenga la jet fi bangala thungi pi ba fi ban yelet ban sei so ong ka tin jomlei ba cho bangan pen kut ngako ban kan ini kintin ha bagila mat yu trai kai ke bangi di manong kasam jong dobet siswa khan rew kan khot ka bakhat ar khalai kan sa ko ngom ni ngan iPad ayu hau trai na ma ke jing la bha jong boro nga ngan sim ken ye ka khuri ke jing panem bat ngan khot ker pat ye ka kerteng utrai ya ra ke jing kolar ngan pandap hau trai hakmat upai ba jong baro ken ngimla ban su kliang yu blai ndeke ai bangi di banong ngan ayu pat ye metrai kam de ke jing su kliang handai ka dei bangamla ban su kliang yu blai kadai ke bangala ban penon brom yu blai ke gim janga ngan penkut di ni jing ruai ibang ase de unong ruai mangarwai gospel ru men stap ngaju penlin jale ban syong ba utrai sikenta steng len arkenta baragi di kinja singi habang syong hade mangala pelong jinwa ngashim ushabi kali nama mdon bre men stap hayeng ngami ngashim ushabi kali hakapo bangang shim ushabi kali kawan ka sur jong blai penkut o dapat jangai gini gintin the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Nga song biang ngadam ngajau mat. Barok hisingi jingim janga ulong faithful janga. Barok hisingi jingim janga ulong so good. Bakani gadi jingwa ya pi basngap. Compare pi long brio bakamno kalong ka brio bakamno. Ublay ulong faithful ya pi ulong so good ya pi. Wong nak kitab Jeremiah nong balai foi dekat balai wong I have loved you with an everlasting love. La i jangan ai pi dekat jengit bam jekut. Unu di balai parobi mengidan kam ban pendam ban pan bon balai bagi nyo ke jeng pentamai bor mengin im. Mengin long ki hunter not ki hunted. Ndengi ke stan bos ngilong ki hunted ngisabe hausatan. Hajaga mengin long ki nong be. Bat parobi kini ko khobor ngapen kot hane kapor. Ngakot ya pi tungi nyai pendam ile boleh menginyo bagi jing patmai bor ke jong ban pendam ke boleh khot yang apa ya pi boleh unkur ku ya pi ke basngap unkur ku yang irang baro ke beran nakapor nakam tak borom ke jong amen tingnya pendam ke jing doi
Hallelujah, terang aingu yeme gani kapor lembaga ni kaktin ke jang me ke mekran yang ani kong banyangi. Bade borok ke basngap hakani ke khubor hakani ke por ko konrabi. Kade ke jing solok ke balengkot nega di ke bor ke jang me ablay. Kawai po ke kaktin jeme kanam long klam ke bor. Keran yang apa jengi basngap ini ke khubor ke bapait ke basngap ko jisu be. Bakalong ke jing petamai bor ke jing imbi jangi mangin syuhun mangin khat yele mangin ke kistan. Ne mangin ke dongbut ki syakri ki sarban ke jang me ki bantrai. Ban sep ikwe amba kiwi kin sep yangi kena mengilak ban penyar ke gospel ke jangme hakal lang pertai kurkui ke basngap ngi rang baro hakal kerta ke jong Jesus Christ batu ai ke jangai ke jong Jesus Christ jengi jong blai pa jing sulak batiang men sebako kini lah we kin chang san gar bangi kat bangani ke khubor ke jangme bagi bangai hakal lang pertai mentah ki bom jukot haleluya amen.